Maj sada dolazi drugačije. Ne ulazi više glasno, ne nosi sa sobom onu razigranu lakoću koju smo nekada uzimali zdravo za gotovo. Dolazi tiho, gotovo neprimetno, kao gost koji zna da ovde više ništa nije isto. U osnovnoj školi Vladislav Ribnikar između zidova koji pamte više nego što bi smeli i danas postoji tišina koja govori glasnije od bilo koje reči. To nije obična tišina, to je ona koja ostaje posle smeha koji je prekinut, posle rečenica koje nikada nisu završene. U Duboni i Malom Orašju večer imaju drugačiji zvuk. Koraci su sporiji, pogledi duži, a imena se izgovaraju pažljivo kao da se čuvaju od zaborava. Prošle su 3 godine. Dovoljno da naučimo da živimo dalje, ali nikada dovoljno da prestanemo da osjećamo. Bol se nije smanjio, samo je postao tiši, dublji, utkano prisutan u svakodnevnici. I možda je to ono što najviše menja, ne samo ono što smo izgubili, već ono što smo postali posle toga. Naučili smo da zastanemo, da zagrlimo jače, da pitamo kako si i da zaista želimo da čujemo odgovor. Maj sada nije samo podsjetnik na ono što se dogodilo, on je i opomena. Da budemo pažljiviji jedni prema drugima, da ne okrećemo glavu, da ne ćutimo kada treba da govorimo, ali i da znamo da ćutimo kada reči nisu dovoljne, jer postoje trenuci kada je sećanje tiše od svake rečenice i dublje od svake suze. Zato kada dođe maj ne tražimo odgovore, samo stanemo, udahnemo i u toj tišini koja traje duže nego što je prijatno čuvamo one koji više ne mogu da govore.